twaturiye Frank Gashumba namwe bwiro Kabanda twaturiye hamwe no gutamare mirundi tureba mbaramu bakabagera nibetorura buri hamwe bamobilizinga bagamba RPRU turebire Frank Gashumba bamwiha murimo ubwo kugira ngo abe we no reba ngo nubabirari deputy vice chairperson Buganda kandi habe hariho na Kabanda nubabara secretary general kuko kurama mbabazi yabara secretary general no kigambaho cyo mubwire nko ubu turanga politics zitabukire kandi buri zo turebe bikugenda mu misho no manye mirunde mingi abantu batanka revolution tubo bagenje oyinga nabandi batanke barwara sabajungwa tubo bari echo kumanyisa rumanza nkiyo hata dayas no basa gukora munonga abana barimo baenjoy ngo mugi exactly so abatanka revolution mu experience boto bakajahanguraga naba abajuzu no bari baba abisirayeli kuza ko bari barreted abatanchire kweri baretinga benyini hitara kabita because hitara kita abajuzu miliyoni beneshweka yabanaga hari akabaza kwita abanyabwenge owa murjo mukacha katoro kazombo zaye bakama tumusha kwita Albert Einstein nangwa akakora za series za bahati akora series nyingi za chemistry structure za physics zati abashija bina magezi agatarga abantu be extra knowledge bagira technology bakora bahinga kucibari nita kerumwe bakari mu Uganda kono bakoze airport y'Entebbe so bakaba kwatita kabartwara cyokora mina aganje kubashishora mutugire nitaka cyokora baba kikira kwikiriza intesagana baste ko munkora because nabwo numbasa gukora intesagana akashesho noranka putin na Zeresk bikiza nakasheshe endagano kano yubuza kandi nabasheje uko rutana gor kwita economy yensi munonga ano rwo rutaro rwa Russia na Ukraine rwagumuzamu ndistina ntwetinira yesukija kubiri byo kuriya koza kama hanga abiri ndimo ronje byo kuriya tubonora nka yuko no munsi yona ndigihanga bikubanza kushohoza engano sente nyinji basi nyo ngazita ndukuchumanya bukoza karunga gamboring atu wabetinga hariyo mpira tokubanya no wasakusinga ningo kusinga kugana mayo kushasha bamara kwiba karundari asiku kusinga no kwachi manyati bataringa estire kwaje sa politicians no batatura madanayo actually bakuvurana kwa kana amanya ishaje because iteka rya Uganda na jara no bano tekateka ko mpaka kote province ngo ineki umushango ninga wasingoro banje ori aturuka musinjere kandi njya muri kwa toka jya ngovu na noriya ngo akagera ngo akanga gamba abemena kwa maki government hati byona bishige ngamba kureka umukureba kwanje umuteka teka yanje twenda kuvuga gihangeri oba nonda oba to kwenda oposhira umusterigamo yes abakutureba nkore Media TV amazina ni Nyerona Damutwire bataringa ya aka DM Swaga kandi nimbanyi n'umukugu nyino muhangu naza kongera nabegambira tujya hawa muso nyine bwoji kandi garden nunje munonga iba kweta one drop rugazi nyine mwana wanje Bright AB ajya kamera kandi numwesho ngusuranga wana nawe kandi twatayise mukugu Darius yes twakutangira yabare munongo mwami DM Swaga yes nanyi nikisho mentoring kuba ni history empowerment y'abandi bari successful abesho babona nimba manya munonga nanguhina abakuri disappointinga abarufune byabo konka yuko banokora ko rarahanga yimiceje yone yensi dusto ntogisoma radio zanga hezo no ma TV yes kirabo kubicenga nabo takumanya bakafite ko munkora umwe kabatambera abako bukwataje ingarake sime garden za musi mutano wabwoji yes no manyo mu itushikobera ko simarahanga kangamanye mazama DM Swaga yes harona kutuye tuko mcharo kukuranga musi mutano wabwoji takumanya ngo areba ngamba so itutiri nkukuzanya bwungu hariko shongora manyo umwongo bagukona yes hati I thank God kushanga ngo nanye ndiyaho mgadani zeye za musi cyo na achievement tukabwine bingi konkateristi aho ntandikira aristo yenejo eyuksima ijo paska awirira ngoma kijo muri mbara mwene chikangisa history yemwe one day around 2024 haje icisho chembeta komati tape je mape kube kubamba mwene bakamtera akarho video hamurika guitu twera twaza fumedo sangu just reba wirira ngoma bigoroho kace twareba wirira ngoma Yesu baga bacinga twaza he twara stona mazima awirira ngoma stwa mureba nashabara hagatwono murako burashika
nanyenze nga screen ndebe awirira ngomba just ngana screen mwene ndako bwashikara hanga yare bitu twareba twamara screen mwene cyo twabayuze ndacho mbwe nijo nkandi ya table ndinkana na hi kumureba hariya hiya so nkishwa storage tkuronda wirira ngomba screen batuzubire kuko kushangani mara face to face so ari tukuraba mutkasimara hanga so nimba muzabandi iyo futeka teke byo kurota rahanga nabasa kwasa wande berebe niba tufuteka teka twatu basashikari ebyo nibice tumanza ngo ndebe ebahago tukureba najyo nibiza ko rahanga naftwasa ndashikaho we bari munonga nakusima munonga kandi ogwo Darius no mukugu munonga kandi umuntu uri bright nayo nkani nchira kwebuza ntabana bagezi no shaka kandi turi kunu bari kuna street atecho ntotuzo ko kampora kandi abwe still noraruhanga nko kuwagama ngo ibintu nibijane bihika hihi nibisha kushanga ico naco cyahingura tukutandukana amakuru nanebivireho turebire kawo hari umushija aho akesimba ho mbarara wari kurira akakikako abayisimbira bwa meya pozima mwetoha kamuchabati twarebera kimwe ariyo nayitwara nakawo kandi twarabasa muninga kawo omuri mbara district no kigamba oche shongeje hata nore imirune mingi hari hentebe ezi kugira ngo zo sensitive nkentebe ya meya nkentebe ya chairman agari amazuma kugira ngo abateze bakaruru yite twine tekateke yitu ebi yakubera biyenda kukorwa itoteze bakaruru tukuteka teka konka agari amazuma ogumushija habat kamuje wale kwa gentleman kukwari umushija ibintu byempora n'umuntu urwendeze Yesu n'umuntu naturally utari umushomanguzi actually bakamuco bwiro twacu basa rukuvasa because embere bakora mbaka ho bahati bahabona nabantu bamunonga bagumira munonga mbe nabwe ngo nabantu abashahuza bwo nabashobora buri cyona kandi bakamuce batini haro mbe n'umuntu mwa ready mu muri mbara namujyantu kuno jangu abana bahate bakora bagombora kifa abariyo nbareti zoberi bakao abana ryo mbazo mu mabanka mbazo mu za URA eba ryo makwesha heje kujya bakamuca nibyo bakozere esketa cyo asibungu abana bari batwara amatakaga uko bari bagatwara nabakamuca nuko bagatwire nabahabona esquare so kamuca amkwasere nakachiko keye arukoragana na district agari amazima wanora amataka ko bagatwire nubagiye bazarize bakfoginge byapa ku buryo ukashaka cyapa bakitire myaka nkenga henyuma itakabari harwe kona benda kurwisanka kurwisa henyo na nkaha ahamwe nguraho almost hano rango mataka government ugona abantu bari bagatwara so tugontu yebuza projects za government gabantu ntazo korra nkahi hatashiro mataka government mwera gatwara mugendeze byanyu nangu ko bano rutwara kufiteko kana serebedi nangu kufiteko nkici twiyamba community bachireba nangu kufiteko nka stroke farm nanka katobari cyo gafiteka ho ndoteke bizime byawe kuyeta abajungu investors oteko za swimming pool really so Isaac abacha konka eshonga zige mukoti tukicera kuzigama munonga ukamwe nora ba habat kamacana na mwarwana senguzi abantu bashika babatanga ikono because kumaramare abantu mbatora mukoti nakwetegereza kuko tora mukoti kandi nuba bana bana ingamba bahati bashanga mbara muza bahati abo muri mbogo hata barya nabo babahaza za beiro wachireba abana beshorera mutse kushesha itaka eba history kwa kanisha bangu ayi barabasi mukoti ni mu mutezo buringaniza agamataka gagarace umukono y'abantu nakwetegereza Darius arazindi shonga ezihende zitambura umisho tukarebaho PRU kandi we inkomanya ngo ubasa kwano ojini haka kwate kace nango twashaka hangu twareba hari abantu abakitandikire kintu tukature Frank Gashumba nango bwiro kabanda tukature yamuna no gutamare mirundi tureba mbaramu bakabagerana betorura buri hamwe bamobilizinga bagambare PRU turebire Frank Gashumba bamwiha murimo ubwo kugira ngo abe we noreba ngo nubabirari deputy vice chairperson Buganda kandi abe hariho na kabanda nuba secretary general kuko kurama mbabazi ya secretary general no kigamba ho cyo mubwire nko ubu turanga politics zitabukire kandi buri zo turebe bikugenda mu misho no manye mirunde mingi abantu batanka revolution tubo bagenjoyinga nabanda batanse barwansa bajungwa tubo bariri
echo kumanyisa rumanyisa nkiyo hata dayas no basa gukora munonga abana barimo baenjoy ngo muri exactly so abatanka revolution mu experience ege boto bakajahanguraga naba abajuzu no bareba aba abisayiri kuza ko bari barreted abatantire kweri barretinga benyini hitara kabita because hitara kita abajuzu miliyoni 2 n'icweka yabanaga hari akabaza kwita abanyabwenge owa murjo mukaca katoro kazombo zaye bakama utomusha kwita Albert Einstein nangwa akakora za series za bahati akora series nyingi za chemistry kushoba za physics za haza no mumba mbembera project ibe beta Manhattan project yatire Japan Nagasaki na Hiroshima rakaje mujyanyukiriye ngo yabe nayebembera project ejo yakozire bombo ezo izisira abantu ba Japan so nchimasa ngo abajuzu benyeni abatantire kwecungura bakurwansa ba Hitler ababire biha ecweka cha Poland kuchihar Germany bagachikora chikena bakwena ngukibe cyabo batahira Germany ngunabo bafuna umwanya kuzamu bareke kuyaya no muri Germany so abo tubaracangwiri wakireba bakabita so abize ku benefiting naba abiri governors ya resira bace ikabaza hakase yes urukumo rwenda na manana so hataje jinyusia story ya kabanda babona hatko ftanka revolution nebegumire munongeje kurebeje mbe mwitaga kujya mwahigura mu system hatumba koza siwe hatko bakwesa ujumaba urwana saba hat for instance wana nko mwami kabanda akarwana sambabazi tarwana saba BSJ kandi ubujurizi yabwe yes yabwe gambira yarwana saba abarubenye n'ubizini abarwo mu system ya nyina be nagwanagana na Frank by the way ya haba Frank yatera amongi kurengo abatachikwatagana na Toyota chairman yatera amongi hati kukumara kore byona nobo n'impara na nyingi and nyoni ndango politically kuchanginga kumwiho kabanda ibiri decision ishikiri icyo kubanza twena twiceza ngo amonga be nakundwa abantu binyi munonga nawe yamutera and politics mu nemenye nditeka ftanjo mu parliament because members of parliament no bi nabantu bajangu no bakurepresentinga Uganda yo na bajangu MP azo mu constituency yakurwana se no basobuta survivinga now icyo masa ngukabanda abatachinde capacity yo kugenda convincinga MPs nakwetegereza kugira ngo kujoininga Piero you because abantu bakwinire iki bakwinire ngungu no bakwa batakugambire no exactly wachengaje hati kwenda kusochora ikitu cyawe kabana no mwiho ukora ki oreto musya because yo kabanda baba akozise atkabando kabano umurimo bwe yakozere itwe abaje mu WhatsApp groups hata umuntu ubakwa atakwenda ko katakwenda parana yakuja ati bataringa ya naza kora admin onyiro nanka umugroup atakora admin ochibariya ora nanka removed kawanyo wakwiho bataringa yatinye hatu wambara kumuyabu admin immediately niyo bu admin agakakora ki agakabwe because no bawa batar permanent wena bayakwesa kumuhira munanga hati nabakabanda bakakora nkuko bakwesa kuba admin kwiya munanga niyo bakamara bakwiyo admin because umurimo gwo bakagwishikira batera aba hatu umurimo gwo imbenda gwahwa obwa admin bakora ki kandi karaba kukirebera outside yo kugira ngo harimo ba erayita abana bajoiningire waza na munongo mu kurugiriro ko babahindwire hatu waza kureba nko gukiyo wakiwanuka no shani senior roya akabaho state attorney kandi ogo bamukwasize echa gashumba so tutekateka ngo still ngo habiriho image okwimaginga kwa abantu abashomire kandi abe experience on politics kuba successful one otandika noteka kufuna abantu baragambira because kuri politician oftan ko kareba ngo kino rukugambaho successful wa politician okara wavuga motoka waje hargazi hatino oftere jamba home center okajisiya ha port view atino oftere jambo okaza gatete omanye ngo rukubi noteka kufuna abantu abarakupromoting kaza abantu abarakupromoting taba abantu abugambabo hati nitwe abagambirizi so kumara kupromoting twakora gwitu hati none tega abakweta technocrats nuitaga abantu abartekeniko benyini abatarazimu mparana abare kintu chenyine hanchur kurebera bobo en kuba successful akajara geto wachireba yatan kumuru bobo ni wabo tora yajara ba furfugo gwirobwe bataka hirukira furfuga kaga mensi yone horra batamare jiniya batamare bamutunda na mirunda kata mugamba ko nangu sini ataka fire muhozi arukwija
hata kafuna group ejo yonejo wakireba nawe yagoronda nkejo yaba gashumba yes no bakuba bakano bese bija bakababina abantu abayimba bagambara nabo wakireba basarama musumba bahabona nako president Museveni Sturuma radio ninjamba ngwine nojumanya akagera bafono pondo hata ine bana amere aine bara DC so politician when no takwe n'abantu bakugambira nubwo taru kuko jya ngwizina ryo yakora ki jagumiza muri cyo kurebera narahanga akachikora yateka enterane yatekoza overnight yatekoza morning ngorore yateka manya zihemanya kushabiraho mwazi ecyo masangu ekiti cyona ko successful bateko mbagamba so bagashumba umuntu gwawo kare karangu bayereka abantu nka Ropiero yu kandi yahurwa burushayo konka future yabo still kanushwa ngo nabwe government neberime ibintu bingi still nabona intekateka gukabanagira ati babanaje mbasaga front line because twine mu metakushana because umurimo ogukabandaye nakora kiri wacubona kana basabata gukora kiri wacubona ko gukora umurimo wakireba nati nabona abasota kwa cyokora abantu baresere Bob Wine food soldiers ubona kubaje kuza kwija tino babese kurta general hata akija aba rubongo ya kandi naco bareba kandi hija mu faces hija basenyonyi bakama mango edumutwe nabasa kubanka ba edumutwe ati ni no kireba ukoda basa kugira ngo be successful in politics ogire ngo bari food soldiers tkamwe cyo ba furufa ko jya naza kwa secretary general so no takukiza ngo food soldier hirimo eba bimbakora nabarya politiko oba tubeteki kare political analyst nawo hineba gukora wakireba kuko bagashumba tuba food soldiers bono ba political analyst abo kubasa kutunde kintu bakereka who's MK ba marketia bakakushobora nayo kwa business no teka ko ine marketia ko ka marketia no basa kushanga tarashamire economics zo kugira ngo abasige business ko we kandi planning the business ninga planning ko ya marketinga let's say ninka dream diamanyo everywhere wakahinorije kubara ebitabo byanje hinorije kusika enyama so buri muntu ayino mugashogoye nakwetegereza bo bari kwa narayisinga jashongejo kandi bajyangu nabatire mbundu munungu umugaye nara ngutubo bajire bakana bakadogo iyo warabo ngo bamwe president akabeta yamazire kuhambata mwije tukore government ikashati nekindi bazarebe beje n'aba Rwanda wabire naragurra abantu mucekano bikano doctor ari ngahi mbabazara abi hata bagiye bakira muri basaba bayitona speaker na babazu hata baryo mbeje ngana batayebwa nabanamere no baryo bagamesi yona no manya akaromushira akagera nubara disi bose batuye panka manya umushaka jati abamwe tabakumanya ene mukiya je Kampala bajibwira amahebe gende hata babwine ene amahebe gende no baryo nibabinga abajire ngahi Kampala eshonga ndije Mr Darius kandi umukugu munonga hari izina ryawe rindi bariya abaho Darius umusheshe wa Kampala umusheshe wa Nkore umusheshe wa Uganda tumwinatu yonse tambura mu misho tukarebaho Dr Kiza Besigye bakomukoma kandi hati yamarubwira bwinjo mucome kandi umubwiro bwe tukarebaho twire niwo mu political analysis meji nanka tukarebaho ngo abantu bamwe ina abantu babaye batwire Kenya nanga bakabari mu musigazi witu kisha yafa Denmark na bakarimo bakajango bamukwata yagira ati hati twisha twareba ngo Besigye ni mumvunana ne treason ni ngano gundi treason turebire bakwata Elias Rukwago nkaroya kandi kakanso konka gamakora bamwe bayene bagira ngo bamvunana ko kugira ngo hakamanya ho ngo nibenda kujya mu munsoro kweti yakora ki tiyagamba eshongezo nuzigamba hoki mbene nje aturukwago bwamwe mendeba NBC kugira ngo bamuturota jargambo hati bamutura kuba confidential hati icyo tukabashwa ngo akanacamanya bashika kujatinga atakukimanya iyo ugakimanya kureka umuyasho bese jo mujya gwa musinjire umuyihangere kinchaza gambera cyo kubanza oba kuvurana ngo akanamanya ishaje because iteka rya Uganda najara ngo no wanoteka ko mpaka kote province ngo ineki ngo ino umushango ninga wasiyongoro banje boriya turuka musinjire kandi njya muri akwaje tokaja ngo vunano riya ngo akagera ngo akanga gamba abemena kwa maki government hati byona bije ngamba kureka umukureba kwanje umuteka teka yanje twenda kuvuga gihangeri oba nonda oba to kwenda opushira umustergamo oboye na ngo jibaningi and namunonga
mu 21st century etigo globalization Yes. eheri higuru naga mahanga nchokora amahanga kagirani agabegajara eburaje biringa abasalamu obona inyuma bari yasutu besharinga eburaje bakubakanisa Yes. ukareba na za noskorea bakujya bakujya za noskorea eburaje bya bibiriyo bikacuka emwe byo bicuka mwene esino ko ryo nefunka nchokora na za kata zikashikona kuzikiza World Cup because je batobazanyo basalamu tubakwikiza yamarwa ubuntu kukweta nk'emze FCyaga because nora World Cup ne tamahanga minji so abwa globalization bakashikona ku ntuchokora Afrika nka Saudi Arabia mukasa katavuga motoka omatekano manyachigo mateka akabasalamu kujya sharia ro zabo kokata hata iyo bakaba bakora kare insitakete jerize because mukamu kwa TV ushanga mwine yanyu etakwereka biriya byona cyorebera nka Saudi Arabia ture etakoraga nakata ahabwa Al Jazeera because Al Jazeera yero nkorondu rubajugujugu mwene buzabuza hari ibintu biye kwereka haza kujya ngo batana na za Saudi bakureba batakwena ngo barebe kandi nko kubasa kujubinga so globalization age hari ibintu ebyakoze bo myaka ya canana yanshanju ebinkiga kayina remo ingo advising shaheje ebitarika kakugugu n'umurundi hari ibintu bamine bakoze shaheje ebitakorwa haro bahitere bakoze kwabaroho nka social media tukatu n'umushiro muri wampara kabi abantu akakwate nkoko goze nsekete gitigiza atuno hinde chamtero gutuna guti tino wabachina atakata muri kwino wachini nani musigereza nambweneza yori zitwara bugamba azabugamba cyuzo cyo cyumwe omwazi azitwara we wako bwiro bukaba atarosho media kereke kiyabe cyaba so must accept the style of opposition kumukuje opposition ni na government iriyo mpawa nateka kubaho okwikirizana okutambura n'umucenga na mpora okwikirizana ko ifuta biro hati ahansigwa ntibasaftura hamwe tubere kwikirizana kuko umuntu wawe nubwo nyine basa kustama none ndakwikizana na nanka yese cyo cyare mastwikizana it is true kuko katura na sta hamwe buri yombo musinge bwe stitine no busta kwikirizana hatecho umihanga nicyo tucyagwa ntoronda because na twakora ki obucayi tubuka yombe kihanga so ngayigana nasteka kuzomba hanga nka Kenya in opposition ya man mnonga wanora kusinga na igane mu ngarukumi wanora ka bamsari ya Mudavadi Karonza Musota bawe tangura odingo ya bacoro echo babiri bakuru muri Kenya okora Kenya n'umusino ngatastara Kenya bakidnappinga okora mwene bakabagezaho kutamburira byo nko murayiniye kandi ntara Kenya ni developing mnonga na wanora karuka yo so nitwe hari ibintu ebitorakore ubutoteka obucayi omahanga so nisteka kwikiriza ngo ko teka ba solution ya buri cyona nakwetegereje yakusama a drink board twikizana ngo opposition nobwo yaraberho konka tutambure nayo umundereje neje tari hangiriya ko basa ku developinga nabwe byabartino opposition ahemo kuma futero opposition hansi not kuma kufera because one oreba amahanga agina man minja ngabagino opposition ko futana kanotera America opposition ye ina man minja ko futana kanotera opposition kandi yoshikene chikwatamo nabare bachikwatamo echa kandi nyo umuteka teke yanje kuma ngwana ku developing ensi tumuchekere esteka teko cyari yetuo apana esteka teko churumagezi nakwetegereje nichurunja habwe teka ahabwo buryo bwihanga ritu ninga so nyom umufuteka teka kwanya nishaba ngo nupu PFF bastamena na government ngoko orebere nka Russia na wadi baryo barwana we na Zelensky Putin na Zelensky Russia na Ukraine onka bakashikoba ndako ukurwana ko rugumizamo bastama baja mu bikirizana bahansa nabasubi bacha amukwase muri kura bitu nangu namwe Russia kaba yabise imitumbi nyamwenye na Ukraine imitumbi baba imitumbi yabo baza kujizikanya none bereba so nkabantu government neteka kustamana nupu kustamana na government chimasa ngo wahinduka ko kare emukubasa kwikiza because baga nabayerega government is power neteka kweche kwene cyo tukikiriza nebasa koma nebasa kwa cyo so bataya kustama bakaje bikirizana political prisoners abamwe bakabarekura hatari ubukwakuzo nakajya muzane politics nezi ko kubare kwire Bobo Wine kuba hakore ba Bobo Wine konka fitar ko because dikwagira komananye because abantu abakoma bina makagabo bina bakaza babo bina bana babo andi nyo hasi igura tinka hajeraga umuntu wena nyo ntwiro politics baje abantu binje nicyo kwanyo iki ni kigamba ndakigambira
nungu rakaruru kaza mbaradi akaru ni nkargamu because ni nchenda nchakari so tingwenda ngo tugyo politics mpuri ngo intambura kandi nanka bamukomera nashasha tinkuchenda nyana tuzo society hamwe tukudefeating hajya byatigita so okoma abantu nyo hino kunta kwagira nakwetegereza munonga we bari Darius ashongejo who is in control Piero you ninga NRM no ni NRM ejyo mu control ejyo mu control atecho ni wenda kubanga abantu batakwikiriza agariye mazima government yari power ni yari power because esha hedge president uruhunu wogwe yayena na kwa transfer yayena na hindura RDC yayena na hindura minister shane chata kubasa ninga parliament aho ataho baba bakurike nka dictator wachireba kuko ebinje yayena na hindura governor wa banku viga na kwendera obashamana na gwihangwe buriki tsona nakora ki nachukora umuntu uri mu control no president wakoze iki warahiri nkiwe nka analyst kandi wo mukugu Uganda no gireba nkaho munyaka nk'itano na munongo mbusinje o president yatuterireho uri mu freedom of speech burimo bintu freedom of worship burimo bintu binje munongo freedom of movement nebindi Uganda no gireba nkaho tukino businje ubwo yongeraho munyaka atano na munongo ya inare mu government ninga obusinje buri short lived kurujo ko kwanalyzinga mu mimi obusinje bwo kureba tuburu permanent yachacho twine kukikiruza nubasako because twinese zabezo peaceful ezuje mu yawe na itenga nkaribia Libya was peaceful na Libya kandi ine ne sent PDA de yirukangiraho Libya ngihanga ryo nkiriya ritacheguza na sent Libya kyache na rengo rwo guzama hanga bajungu ukareba president wa France yoba Nicolas Sarkozy bakumkwata ngo Gaddafi kwa sent ya wachireba hakana agama hanga itari Gaddafi kana agabanje Libya kyacha rengo rukora billion kabibiri za dola yes nko bugigabwe nko muntu Gaddafi kyacha rengo umuyangariye yo kwema imizindaro ngeje imizindaro eje emirunjeje bikesa dukura kuko shaheji Libya tayine government ngo yari yongwera step no horangu kunategeka hate cinchwereka ki nkabanya Uganda aho ntona ari ngambera ngo umuyanga kora businje no kwikiriza twena no gitamani gitu obusinje bwa Uganda opposition neteka kubera mu mukono na government no mukono eriyo power edini zino mu mukono abafumbi no mu mukono yusi bino mu mukono so twena nsteka kwegita ahubwo businje bwaci njokora patriotism echekwa ne yegesa umuntu kundi hangari yawe nakwetegereza futari kugira ngo urwo opposition uri wacu kugira ngo ihangari yabonera atesheje ribi ihanganira babwo abantu bona obo ro hajaga Gaddafi obo politics obo batakumwenda obo mutaka ebyo tukwaso ko gikuru so ubwo busi byo twatagamba kwenda ku politics ntona ni ngambira ngo nsteka kustama twena mu Uganda tukagera mu ebitwikirizana aho kwa natwakora ki force teka yombe kansi no wakuba I think imwe abagizira maka no wakoye no mukazo wawe ukamutabariza polisi njokora polisi ekateka ho kachiko kamaka polisi munde mincha na ujo umutire nkaha mwena kura ngo muzize kubi tabakashikamba ko mumushisha babanza abastamsa babanza babagaruka kuko mamangu echome teka aba solution yebizo iyo kubasaga kanseka yawe kusolvinga ibizo bebi so no mu Uganda burka tukwana kabo ngusteko muchome ne abaso tujya kuba solution yo kubasa koreta obusinje in future because of obusinje tuburu permanent bur temporary nimbamukwatirire mbamwegwire cyayo na hagire cya twine kubukwata je nke garasi soft de kubukwata je nke garasi steka futana ke shaheji kubukwata je tukebuza ecya kubasa kufite garasa niki kandi kucya kwacoro nikiya solvinga sta because opposition nayo steka kugira ebitwikizana nayo ikazana politics nungi zitare zokusosora zeherese ukwabo ngete bakubasa kuchireba nko kuguririra no kubasa utagura no reba by the way ko gamba ashongejo na president Museveni hari ubwagamba ati nyo kubaye abanyi bakaruru ati bakaba bati banteza muzeyi actually nyo bantu mwabankanye nyo togoreba nyo naisi bako bakansiga tintura mu feelings shabana ni maragarjuro burkayanga abantu mwanyanga abantu manu baba kwihire sente nyinji bako basi nyo ngazita ndukuchumanya bukoza karu nginga gamboring ati wabetinga hariyo mpira tokubanya no basa kusinga ningo kusinga kugamba mayo kushasha bamara kwiba hakarudari ati kusinga no kwachi boshe manyati bataringa estire kwaje sa politicians no batatura madanayo actually mbeni planning arome ningambira ngo nkese cykwije standuko rehab strictly
yaba politician yo kwiringa politician babara kurangira abagwa bona tubatwara mu rehab for 2 months tubashoborere tureta bakugu turete ngabashaba simwe Steven abina magaza gesiyona mbeno babashomese babarehabilitating hati barugo muje bikirize kandi na government irishiteka gukora bashijamo nangu omuntu yagwa abiro akabiri atise baje bamuteka abakuba ekirajo bakaba bakiga mu parliament ba around nka ekisanje cya hwiri but one I don't remember we bakuja mu mutisi Zimbabwe president akasika 10% bateka ekirajo azom parliament nka ex official because tukubasa kwa to muntu let's say nka Bob Wine percent yireyo ukaja ngo munage wena because akine millionaires zabantu z'umukiza hata we ebizu biwahumuruza cyo masango kwa kubara ayahumuruza ebizu biyeye hata naza za street bateti ya gasi bita abantu bose ibintu by'abantu konka ko kumuhereza aho kumuruza ebizu biyeye nawe naza kuvuga mu parliament abashomere psychology ko mbashora basoro mu nyoro ndaje kungambira ngo umuntu wena yaba inekeniga ukamureka akagamba ekintu ganshikora chendera njo kurebera imwe abashira abakazi omukazi wo mukozire kuvuga mwanyigere okije kare hata kujuma obushamano bwawo onemere hata no mango gutachikwita no mango yakuringa byawo koka yaguma hunamere wakire batagamba njo kureba mu ihanga ryona koreba ryo mukaciciko njo bache dangerous kusinga ihanga baba nibesharinga baba ryo mbakujuma wakire yes orufutera amasasi no bar safe because no mechi bakuraji ekibakuteka no mwishomero zuwe twantshoma kumwe mbahabaro nka strike abana kwera kwa strike ochoriyo okora batakujuma master nebisati oriyo musuru okomanya ngoje strike yaho techibo koga bana wara bazoro buhunga okarabana baryo bras tino kushora tino rugamba omanya gushemero mbargo se kirecho so nisteka kwikiriza ebinde mwe tukegidara njo kundira Kenya njo Kenya garukebeka huwa urebo Odinga hata ine sorry rahanga muhumuze girango bana ureba ine Kenyatta ureba abine mbegida because mbare bihanga ryawo kusinga abantu so nitweka NRM nsteka kundi hanga kureba ihanga kusinga individuals so nyo original nisha bangu nogo kumaka abantu bona harugo stakeholders obukiko bwa bishop ba sheki mweno ukurijira stakeholders bastamena government na political prisoners bastamena president emwe twikirizane tumaraho aheri yakoti ko gafutaragira ngo ni intera afteri ibintu tubirungi nakwetegereza president Museveni yara video jyanda kweto bumuhabuzi bitwogira ubwenge mwa bitumwaro bitoze mbabukwa hata manya noreba ekizu twita Africa rujuma umushabi bwa ngo bakajya ngo abakubire mbaba abembeze tebembeze hano esistwini abakubire bar foot soldiers ati nubembeze abakubire barya bembeze ati rubateza bakaruru so norangushika kibura ku balance konga anyway it's what ganti ngutwena twine kwa bembeze and President Museveni arwana kwa state of national address akaja ngo kwa best charge ngo buryo mwembeze akaja ngo katana ka currency atari mwebembezi ment tukora iyo currency wakire gabo iyo gabo gigabwese numanyo currency imwe ekikubitana kimwe nabo kujya corruption nabantu mbi aratukurgamo kokoro mutano nake yije navuga TXC hatogo n'umwana no bakusima batakumanya hakoze hahire sente batakumanya no abatiriye amataka batamano abatuyibire sente konka owira lavuga motoka ya rukagata koko ujana leta ideas onunji ubwo tubagana kumanya akushenje cikunda musa nabantu baburijo abantu baburijo kureba inyoko wito kutwinota mundekera arufu utamundekera nojimanya ni manyo utamundekera twatu shoda sente bamba rondora handiki bare orache sente tabakarona muruwenguzi but ngogo nga ugunazi nto mumanya konka bashka ftera karuru hata mbatera kana mushoma kuzoba kumanya akwanika sente zorfu tabakona mushoma kuzimbamba mumanya hata benda bamukwasa sente ziha kana konka bashka hapo tishara batere aho mawo mushuma hati kumanya abantu baburi jito ntwenda ki anyway mpora chako babasi konka ntuza kwetereza mpora tukwendera tukarebaho umugenzi yona Trump nana wa Iran bakusayinga memorandum of understanding bwanyuma y'interesse zabiremu bwanyuma yo kwita president wa Iran nebindi konka twarabaga jango hati barebo kubatereza rutaro abakuba waza kureba
no renka amajuta okutemba karuga 15 gakazari kakaga 5 neje nakayitu kureba ntabwo rutarogwa ninjana rubwo kutemba kwe bintu abo jangu ebintu amajuta kuga kutemba gatembesa buri kimwe ntabwo rutarogwa no kigamba hoki kano eje shonga no kigamba hoki no reba ngo tuza kubaho ikikubaza kusimira Iran actually nka Uganda ninga mahanga gantka ko Iran ijo kana kigambira nteri kigamba evere hoya ngwihanga ryona cyeko ari in strong stations kwine batari individuals hati Iran mwazo omukitsi cya security ni ka provinces azi Iran ihanga hangu munonga ni cya Uganda mu kamanana okay nje kwacu mu nshonga iziyane erukanguro rutaro umukanguro rutaro obuhango no mataringa umutanjo kureba population na size ihanga nje kurebera abajungu aba America bakagera vision ya manu munonga bakamba kimanyangu toka bas papawa orihangarike cyo kwazabongereza zikazaho ombwire buce cyo kuteganisiza ngo Africa tegita zarema wakireba umuko bas papawa cyo ihangara hango cyo kora America kabiri nce wande hata America ere bice kibyaguza za Germany kabyegita cyo kimanya hata wano ranke icyo kicehererukire bakamba ceta Alaska ekajigura ha Russia yaje gito eje na ingana nka Uganda ekajigura gura ningi kachigura by force hati Russia kuyarjo montaro za kabiri yija yatirwa ubworo bwinshi hatu yatirwa ubworo Russia yaba forced because America ikema Russia ina mali ikita kwenda kwata na Russia hihi so umurabe woninko ukwakora kwanya cyaro orukwangana no muntu baja ngumba kuzakata kache mbakusera ujo tukanga gore nankatanyerera anyerere hare men hati nito no jangu tubasagura gwandeje shatuje gito umateka gense ne ikire njijuze umateka gense hata America ije agmanegura niba mpango hata naneji Iran mpango hata Iran ine station zukora hata mateka gabo buri station nebe ine security wareba mwene kukora retse nkambara twine nka barracks je yambara twine ka police twine kachi hati burumdumizi wa province urukubana adumira mai naba ine powers ine berwanso kugira ngo haje cyabaho adfending arake kudefendinga province ye wakireba nabari batakumanye ejo no misho na wa terroria njoka Iran bakita supreme leader konka ortaro yagumiza muri ya sustaining bitor kura intelligence yabo bitabaje na amano ortaro wakora ki ko kama hanga gamwe noita umuntu president nibajya ihangana bari yako Venezuela bakakwata president sham na ortaro rukamarisha imwe rukamara satemats ortaro wakora ki gwaho ortaro rwa so America kane mango ko yakwasira Venezuela ngukera je Iran ya hamkije Iran hata norangu ihanga ryona washangari in strong stations no yakwenka Uganda ne kuberekezo hati Iran yija yabekezo barangu America ne wasaje singura umurtaro konkana kitoro bwire buringo ninjore berinka puto no mu Russia sore omu Ukraine yaza kaze myakina ninja America tekwenda rutaro rufutura kurigero mu resources zo kuzikufa na none target zayo and orgortaro rwa Russia bari sore rutaro rwa Israeli na Iran na America hata na mnonga side ya America nortaro urwo bushubuzi period bijyo mu center because America ergene rwanaga na China kubasa papawa eriyo ne sharamana ga China because China eriyo negwa nga speed ya yiri and America nebetinde mnonga kugira ngo bari batabara because tino renzere kure cyo kubanza yo munsi mbata kubiha nubwo akuvuga president nubwo hakire mwena mufa chairman bwa bataka kwezi na chairman wa PTM mamuyo ninga wachaje na arwana rero gasha now hati umumberezi mbanyo yangu amastaga Iran 25% ebenega kuza China hato umurtaroru abantu abatakucenga mu basaka America manyachi konka China eriyo ne feru munonga nakwete kusinga America because nchokora America ekatagetinga kamahanga kuba Venezuela no Iran ebenega kuza China 25% amastagaho kuza China Venezuela ekane baguza 10% bintu byane to nabwo guringa no berewe yes Venezuela bajiho amastagona go bakora ki hatcha masangu ngo economically bari banafuya China bari banafuya ki banafuya China njo kurebera Kenya kagenda yari yaroni omuyihangari ya China yamana munonga Kenya kabiri shuwa ngo ejo rone basako barimo bakamba kimanyango ebintu bibiri kweri barema America irakora ki irashishura because bakamba jangu numuza controllinga obani Mombasa yizo Mombasa mwaro gwa Kenya hata bakamba manyango
America teri ikirize China twara umuntu China twara umuntu because kwe gutwara China niba yagera za base ni Indian Ocean nakwetegereza America hita kwenda ngwe kweki kimaso cyari keje mangu bari kwenda futera bari ngo batageraho base hata batege kushora evangelio hata barango omunsomo harimo kwaki harimo science yego na sende hata naga mahanga nituko kora ntubara sende nkwibe ndere mpi orsheke hata naga mahanga nagonga teresheke kokesheke zarevo yayigo hata chokora umuntu wena wahora na jumada sono munateresheke umuntu nari musu omunsomo umuntu wena na teresheke kokesheke digari vitakushana atito abo kuteresheke uri mutwaro mice nito bakuriye kogana ba president naomba terachi ukatobere kase cyo kyaja mkuyabaje ajarundi ngo atizo mahanga kutera rusheke bamunafuya ahora tire chitirisa twena nisteka fite now hata ugo taro kuza kuhendera nuteka America kuza aha drawing board nabariya cyo kurebera America na Israel kino ukubatikiriza ko kanora byanje byayanga norango omukago gwa Benjamin Netanyahu na Trump kino gwabe kutabaje chukura Israel yo ebene ndikumizo mortaro because Israel eta Rwanda taro tera surviving because taro rwa Israel naga mahanga nturugata existential war because bare baba hangora Israel baba ajiho nakwetegereza so bariga mbagambo otakanyiro nanye niza gukora ki niza kwiho nanye niza kwiho because Israel yo habwayo ni nango bakwesa amani mingi bahambe zirani koka kuzihamba bateke ngova ebiceka byenyi Middle East because kana America na ine Rwanda mwana kumenga shwa ngo Iran dia bas power ya Middle East because kwiko bas power ya Middle East masango Israel neberi ngenge tbaka Israel itakikajiba ikakoreta at Israel itakanejyayo nenje ke nokutinda kwa Israel actually bakamera ko beta karamoja kwa biro hortaro rwese yona rwa kabiri ate ubwiro bwe nkufitine UN hitler kwamaze kubita munonga yabateraho buryo Biden bakamaje tari League of Nations yes League of Nations ni yari saraba juzi o Middle East konka history ya kare nchigamo Israel ekaberoho koka abantu batura babahiganasa Farao yabita nabwo bargo bagenda njokora anti briefing ngo umunsa mahanga gabanduze n'amahanga abiri ekabera Israel na Ethiopia njokora Ethiopia cyo mushonga ngo batakikona izingire no bajangwe ekabeye nacho defense bayazi manye esho zikini kama bari koka hina amanigi yabiye because hina mana gatoro umunsi ngabantu agata briefing kokora kazaba muta triangle ngwenyonye negwayo bagisikama bajangwe ese ndimanya ekomiraho manyangwa harimo mwenu series ni nyinji yo munso now hata barikaja bituka abantu mwanya guriya because by then ensekabere virgin batakufa mwanya njuri kurebera amataka karo kokwatereri umunsi yona njuri kurera atwana amahanga nka Direct of nka Jamaica kwa byose refuted kwiyahwiri hato kushanga abantu baza ngaho bayigita muri batana kihanga yawo nitakarika resource koko kura wakwati barumwe umurugudu hati kihanga haro kihanga bageta Trinidad and Tobago wariyo hati gagari amahanga abiri refuted kwiyahwiri hata America side je bari bitu wakwigita tukakora ihanga hati bageta Trinidad and Tobago mwino magayigita gakora ihanga gakora mucokora nabira gucokora mahanga kugona abinji bari yabira guju refuted kwiyabiriyo hato shanga umuntu bakatwarisha nguru tachimanyabuzo hati kuko kujya ngo mu Uganda obinga abanyarwanda abinyura mutaha hati yo obinga umunyarwanda yo ishenguri bakazarwa shenguri yakazarwa hati bajya ngo umunyarwanda ukaza hati Rwanda ukaza hati nabantu aba celebrity kubabire ehwa akata kumanya yarije obakarwa mu Uganda akwanisho akata mugambera akata koraki mwirikata kumanya wariyaho njokora waza nko bajungu hari abira kuja abin na za famu nakwetegereza abagiga munonga so hataga mahanga Israel no bagiretira kubagerese abashija bina magezi agatarga abantu be extra knowledge bagira technology bakora bahinga kucyo nitakerumwe bakari mu Uganda kono bakoze airport y'Entebbe so bakaba bakwatita kabartwara cyokora mina aganje kubashishora mutugire nitaka cyokora isa yo munsi ebyo mu mahanga kusinga kugarcha hatu warange mza bibeje ya geza
wine ikoza wine ni gihangari yakashatu yakabera umunsi yo n'umushuzi mzabibu kombita kadi tubagibire barira cyo kurebera cyo tugamba ngo Uganda teka manya ukarche cyo kwachi iseri ikari yakaka cyo kwingana ka Western almost kako basa kuhita ka amahanga gandi edakari yakabera mzabibu Uganda no ngamota ngo taje cyo kusinga umunsi kushuza so norang Israel nekora neje wine neje yabagige bakunyweje ikintu kunyabagiga mwamara ka sapeje four cousins nerga Israel so hata abo obujuzi bwija bwateraga amahanga batanaka kumani nibirayo nibibitaka baja technology yamani hata amahanga kamino kwenanda kwegaruriza side ya hata amahanga agabetorire gatanaka kwetenga Israel kufumara kuzayo kurondo ebyo kugira kondo because amahanga tigine byo kuriya agabetorire because ihanga ryona kuba stable first ni kuba ine cyo banza mugire byo kurya cyo kora ihanga ryona turaka power turaka yebisaho ryabatire byo kurya cyo kora America cyabanze kora gukarcha actually mu ihanga rya America gukarcha government agino mukono kana America yo no ba senior ba privatization cyo kora Uganda abahanga minji gabwe neza independence mwena ba president kuba hamra amahanga mu abizere biho system ya government kugira ngo ishubuze because ba believing government kushubuza hakekwa na shubuza abantu cyo kurebera Uganda Museveni kuyateka Injirova hateza IMF za World Bank za steko ukwakuruza kugira ngo obana mwenda tumkwenda ibintu bya government mvuguza abantu muteka kubuguza abantu bakekwa bakwaji no baguriza bataka za banka zona no za cooperative zona konka America ne ekabukora konka agriculture yagesigaza mukono because mbachimanya ngo baba tine byo kurya tubaraye biso cyage no kushanga Brazil mbeshengereza mushanga bari Israel batira ha konka kuba kujya ibyo kurya hata bebisaho bagiraki bagira technology so urwo rutaro rwa Iran mbateka kwendera ahameza beaches zine kokitoka abantu tucuguba because kuba rigura state of Hamus amashitanga bagakora ki tugarukana tubaho amashitanga bagacendera because ninja na mwarwana mbashobora kwajya nkonka tureke kubona bonesa abantu because state of Hamus amahanga menji gabegeriyo ngaba affected including na Uganda very Uganda here so nsima rahanga baba hikira kwikiriza intesagana basiteko munkora because nabwo numbasa kukora intesagana akashesho noranka Putin na Zelensky bichiza nakasheshe endagano kano yubuza kandi nabashoje uko rutaro nagor kwita economy yensi munonga rwo rutaro rwa Russia na Ukraine rwagumuzamu nistina ntwetinira insukija kubiri byo kuriya koza kama hanga abiri nimaronje byo kuriya tubonora nka yuko no munsi yona ndigihanga bikubanza kushohoza engano ano kimango engano yo otaromigano yo turiyabta kuza mvugo tibine byona kwa karama kushanga ngo ebyo kuriya se 89% nengano 92% nengano hata gamahanga gagumana ngarwana agukarcha one day neza ko affected ingo ngore garugama na sad world war gatiretiris na sad world war yo nitakusha order yatandikire because atwana reba Putin atandikire testing amahanga ga NATO ninjye beno muri kandi iteka rya NATO njangu atahira NATO member no atahira bona atubona bakora ki so mwe tsabarhanga ngwe ezentaro munsi zuho koka nzite hakubaho abo kuba ese neshikubona ko mukorebe rwano somwe na mwenda kwera gishisha ato batera hato manya ngo kutsamana mugaka drink board mugakora bisimu rwano so wene se no kwedies ese rwefuturwa bare muroga Darius kandi Darius oguno mukugu kandi tubantu tukwereza program na munonga nkaburwa kashatu cyo tutereza kureba izo turagumenta tukwereza kandi tugambaho niwe kandi tukuriba ngo twatwari hanga gito misho kandi program yitu neba negamba antungu kane gamba kutunka kwihanga gitu Uganda nangwa namahanga gandi nyuma yino mukugu kandi umuhangu abaho Darius sibura abantu nimba sibura abanya Uganda nimbeneze ibintu bibiri okukora nikukora chungurensi yitu ecya kabiri kundi ihanga yitu patriotism wano kundi ihanga ryawe noza kukunda mugenzo wawe ecya kashatu omuntu wena kwarubonekeza obana ukibina cyawe obana umwangizo wawe konka utarikizo omuntu wena akabonekeza because nabona ashasha kwa nabona ashasha nkiwe so abanyayigana mwe nabarwire abaryo mu marwaro abakushasha abaryo mbihome nimba shabere ishara zarahanga mwena buri muntu arahanga mukwase ecyarum akirgo mugi wari munonga kana program ya netishugwa aba N&M Real Estate kore photographer abo bakuterera bishano mabaga nebindi N&M mbone baguza amataka marungi okwetorora mbareji oba ahibanja ushasherezo ineho
ikintu mu kitambuza munonga twakora na Bright Ebi kandi ogo nomweshongo zuranganwa ndakandi umuzano wa filmu rurangano mwe bari munonga